네, 상당히 라켓 옐로우 Saya soal masuk ke itu. назар алды. қарабайыр көрбейді бұл. Arslan geldi. Tuz basılıyor da dokuştu. Tuz saldı. Bilmiyorsun bir tuttu. Lok çatkı. Yani lok çıkma oyuncu yok lan birinci oyunda. Bolotu lazım. Саякбай атанын Нақтылев деген атын тұрады. Өзінің. Асақ тұрбайды. Не, Асақ. Бері чығалды ба?
Aşağı reyincetilik ya. Nazar aldı. Arslan Cavşar. Ne daha uçmadı. Kızlar katırışık biraz daha aldı. Yaxşı bağılıp durma. Bak kança gün bolbodu kelgende bir. Bak suut çok eкен да. Aşağı geldi. Karşı Azim onun bol tutmuyor ve. Azim Bolatoğlu Ortadan ilgilikte Жетөбүз командасынан жеке межеке oyuncusu мынакей Азимди жакшы таанысыңар биздин Гөлдүн тандама командаларында чаап жүргөн жигитибиз ортодо. Мына ушундай эки командада тең биздин мыкты деген төбөсү көрүнгөн балдарыбыз оюн көргөзүүдө мыкты жакшы деңгээлдеги оюндарды тартуулашууда. Жетөбүз командасынын жигиттери чабуулда. Азим Болотулун такымында улап. Жетөбүз командасынын жигиттери Түп командасынын жигиттердин тайгазанын камалоодо. Азим Болотулу дагы out.
Asılbek менен Руслан. Musayev Asılbek. Götürüp atkan Asılbek. Barat Attık komandasının jigitleri. Nazar, Başınbayev Nazar. Vakit kaldı. On sekunda vakit kaldı. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Stop. Аяқ күштеніп қалған ба же тиі жатпай тағы? Жоқ, күштеніп қалды. Күштенбей? Қатты жатты. Уақыт кетті. Ulak yerde. Ceke. Azim менен Ашек. Тиді алып қойды ғой, көға. Алып отағы. Не алды да, екі жол алды. Мен алып жетпей бұл бәтті. Қара байырды алып қойды. Аны алып. Негізі көға алып жүр көйлі ақты. Azim ortadan игілікті көтереді. Солтан тазақтан ойын болу дейді. Сол таттақ. Жүрмейді там. Жүріс қойды.
Ne otasın ayında? Aytdim olsa Olsam Biz görüşelim. Ne varasın? Ya. Özün bile malın mı? Endi o taykeler mi atışlarını Jayla oçasın. Cetovic komandasının yigitleri Bıçağıl'ga Oh. Oh, az kaldı, az kaldı. Kadu götürüp atasın. Ulak Cer'de Nazar aldın. out. Karabayır menen gökpe. Ortada. Ruslan bilen Açık. Cetovic komandası Çavul'da. Erlan aldı, Erlan. Çıkıyor gibi. Dostlar. Out. 7. minuta. Şakal oynuyor.
давай көзү алса. Болатұлы Азим, игілікті. Мына жекеме-жекенің аттарынан бұл бірден бір шу команданы алдыға сүйретші. Тұлпарлар. Ulaq yerden Asılbek kaldı, Asılbek hareket mi? Yeni gol jasasam bolot. out. Жамаев Адлет удар алды. Жамаев Адлет менен Руслан Чыныбекұлы Руслан. Бұл екі жігіттен 7 құрама командасында бірінші лигада ойын көрсетіп жүрген жігіттер. Талаш тартыш, бирок убакыт кетип атат. Эсеп 1-0. Четебиз астында.
Adilet игілікті. Adilet basып алды, таза басып алды. Кайрадан карматы иди. Акыркы минутта. Sekunda vaqt kaldı. Ошонбай тилек басып баратат. Акыркы секундаларда 10 sekunda. жок түшпөй калды. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Minutligimiz Kudayım buyursa hazırınca 1-0 eseri katlanıp durat. Jetögüs komandası bir rupay menen aldı da hazırınca. Jekede. Aytbek menen Тынчтык.
Esep 3-0. Üst safta. Arslan eğindi. Çap çap. Alişer ediyor. Osmanbay Dilek менен Болотул Азим ортодо. Саякбай ата командасынын Актилек кызматы. Жеке. Азим сол жагына басып. Болотулу Азим ортодо. Сегизинчи минутта соңуна чыкты, урматтуу көкбөрү сүйүүчүлөрү. Бүгүнкү күнгө арналган турнирдин жеңүүчүлөрүн аныктап, Кудайым буйрса 6 минуттан кийин кимиси жеңүүчү болот. Сонун баары көз алдыбызда турат. Ийгилик каалап туралы балдарыбызга, Аллахым сактап. Болотулу Азим ортодон ийгиликке чыкты. Чабуулга өттү. Жетөбүздүн жигиттери чабуулда. Асан Кожоев каду.
Асылбек менен Окунов тынчтык ортодо. Көкпөт менен Карабаев. Тынчтык Абкемов. Асылбек. Сагын Исабеков кирди. Он 13 минутага жөнөт. Асылбек эң алды. Аут. Bir minuta vaktimiz kaldı. Oturlar. 1 minut kaldı. 1 minut. Çakmıl görüp ötken ya. Дүрбүдөйлөр. Урматтуу көпөрчүлөр, сыйлоо